Haia, fi di Lluan. Heddiw rydym am wneud ymarferion gan ddefnyddio offer amgylch y tŷ. Today we're going to be doing exercises using equipment found around the house, megis y tins a Rholyn papur, such as these tins and this roll of paper. Amser cynhesu'r corff, time to warm up. Mae cynhesu yn rhan allweddol o ymarfer corff, gan ei fod yn cynyddu curiad y galon yn raddol ac yn lleihau'r risg o anafiadau. Warming up is an essential part of exercise, as it increases the heart rate gradually and also reduces the risk of injury. Dyma rhai ymarferion i'ch helpu baratoi ar gyfer prif ran yr ymarferiad hwn. Here are some warm-up exercises ideas to help prepare you for the main session. Byddai cwblhau 20 i 30 eiliad o bob ymarferiad yn sicrhau cynhesu digonol. Completing 20 to 30 seconds of each of these exercises will result in a thorough warm-up. Prif ymarferion, main exercises. Gwasg yr ysgwyddau gyda chylchdroad cyhyrau'r abdomen. Shoulder press with ab rotation. Sefwch gyda'ch coesau hyd lled yr ysgwyddau. Stand with your feet shoulder width apart. Engagewch cyhyrau'ch abdomen. Engage your core muscles. Dechreuwch gyda'ch breichiau mewn siap W. Start with your arms in the shape of a W. Sythwch eich breichiau i gwblhau prif symudiad gwasg yr ysgwyddau. Straighten your arms to complete the main movement of the shoulder press. Plygwch eich breichiau yn ôl I lawr gan orffwys y rholyn ar dop eich cefn. Bend the arms back down by placing the tube on top of the back. Gan ddefnyddio cyhyrau'r abdomen, cylchdrowch rhan uchaf eich corff i'r naill ochr. By using your abdominal muscles, rotate the upper part of your body to either side. Squat gyda gwasg drosben. Squat with overhead press. Sefwch gyda'ch coesau hyd lled yr ysgwyddau. Stand with your feet shoulder width apart. Gorffwyswch y tiniau yn eich dwylo ar ben eich ysgwyddau. Place the tins in your hands on top of your shoulders. Cwblhewch symudiad squat gan engagio'r cyhyrau'r abdomen gan gadw'r cefn yn syth a defnyddio'r coesau I wthio'r corff I fyny. Complete the squat movement by engaging your core muscles, keeping your back straight and using your legs to power the body upwards. Ar ôl sythu'ch coesau, sythwch eich breichiau I gwblhau gwasg drosben. Once you have straightened your legs, straighten your arms above your head to complete the main movement of the overhead press. Perfformiwch y pwyntiau hyn I gyd I gwblhau'r symudiad cyflawn. Perform all of these points to complete the exercise. Cyrliad cyhyryn deiben, Bicep Curl. Sefwch gyda'ch coesau hyd lled yr ysgwyddau. Stand with your feet shoulder width apart. Engagewch cyhyrau'ch abdomen. Engage your core muscles. Sicrhewch bod eich penelyn wedi tycio'n dyn wrth y corff. Ensure that your elbow is tucked tightly against the body. Codwch y pwysau at yr ysgwyddau mewn modd rheoledig. Lift up the weights to the shoulder in a controlled manner. Yna, symudwch y pwysau I lawr at dop'r coesau, unwaith eto mewn modd rheoledig. Lower the weights to the top of the legs, once again in a controlled manner. Cwblhewch y pwyntiau hyn I gyd I gyflawni'r symudiad. Complete all of these points to execute the exercise correctly. Codiad y coesau a'r breichiau, leg and arm raises. Gorweddwch ar y llawr neu ar mat addas ac engagewch cyhyrau'ch abdomen. Lie on a suitable surface and engage your core muscles. Cadwch eich pen ar y llawr, keep your head on the floor. Gallwch cadw'ch coesau ar y llawr, neu codi'ch I wneud y symudiad yn haws. Neu cadwch eich coesau'n syth, ond oddi ar y llawr I wneud y symudiad yn anoddach. Keep your legs flat on the ground to perform the exercise. To make it easier, you can bend the legs, or to make the exercise more difficult, keep the legs straight but raise slightly off the ground. Gan ddal yn y rholyn papur, sythwch eich breichiau uwch ben eich pen,
Yna, gan ddefnyddio cyhyrach abdomen, codwch eich breichiau a'ch coesau at ei gilydd uwch ben eich corff. Whilst holding the paper tube, straighten your arms above your head. Then, using your abdominal muscles, bring the arms and legs together above the body. Cofiwch, plygwch y coesau i'w wneud yn haws neu cadwch y coesau'n sydd ac oddi ar y llawr i'w wneud yn anoddach. Remember, keep the legs bent to make the exercise easier or keep the legs straight and off the ground to make it more difficult. Ar gyfer yr ymarferiad hwn, gallwch ddefnyddio Rholyn papur neu'r tiniau. For this next exercise, you can use the tube or the tins. Romanian deadlift, neu RDLs. Sicrhewch bod plygiad bach yn eich pen-glin. Ensure there is a small bend in the knee. Engage your cyhyrach abdomen. Engage your core muscles. Daliwch y rholyn yn erbyn top eich coesau. Hold the tube against the top of your leg. Cadwch eich cefn yn syth a'ch pen yn niwtral. Yna hingiwch yn ôl gyda'r clun gan symud y rholyn i lawr at eich traed. Keeping your back straight and your head neutral, hinge the hips backwards and move the tube down the legs towards the feet. Dylsech teimlo'r symudiad yn gweithio cefn y coesau yn bennaf. You should feel this exercise working the back of the legs most. Dyma i chi sut i'w wneud gan ddefnyddio'r tiniau. Here is how to execute the exercise using the tins. Cwblhewch 10 rep o bob ymarferiad i gwblhau un cylched. Cwblhewch y nifer o gylchedau sy'n addas ac yn gyfforddus i chi. Complete 10 reps of each exercise to perform a full circuit. Complete the number of circuits that is comfortable and suitable for you to do so. Ymarferion cwlio, cool down. Mae'n bwysig slofi curiad y galon yn raddol ac ymestyn y cyhyrau. It's important to reduce our heart rate gradually and to stretch our muscles. Daliwch eich braich ar draws eich corff unai uwch ben eich penelyn neu o dan, nid ar ben y penelyn. Hold your arm across your body either above or below the elbow, not directly on the elbow itself. Daliwch y stretches static am 8 i 10 eiliad. Hold the static stretches for 8 to 10 seconds. Perfformiwch yr ymarferion symud am 20 i 30 eiliad. Complete the moving exercises for 20 to 30 seconds. Gobeithiaf eich bod wedi mwynhau ymarferion heddiw. I hope you have enjoyed today's exercises. Ysgwydwch eich corff, give your body a shake. Welai chi tro nesa. I'll see you next time. Hwyl!